ចាសូមគោរពជំរាបសួរខ្ញុំធ្វើបានហើយឥឡូវចង់មក unbox រង្វាន់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតោះមកមើលទាំងអស់គ្នាធ្វើទាំងយកមកតំដប់តែឥឡូវហ្នឹងឥឡូវចិត្តម៉ោង1ហើយអញ្ចឹងតោះមកមើលទាំងអស់គ្នាប្រាប់រង្វាន់អីគេគឺបបរកញ្ញានេះគេហៅលិខិត Cambodian so it's Miss Cambodian Passions 2026 គេ print តន់ទៀត They printed on the night right on time. I'm very surprised it has my name. I thought it just has the winner. There you go. And then this is just a little congratulations for participating. Whereas this one's the winner. So, okay. And here, get that. It's the receipt. That's one home. Diamond. Unboxing. And here, done again. Oh, yeah. Nhưng mà chắc sponsor cái tràn lại anh xem các bạn tiếp liên tràn của sòng. Okay, so big shout out to KS Jewelry for sponsoring. Yeah. Let's see. Diamond ring. Trên bạch nhỉ? Yeah. Bạch. Nằm đấy. Nằm đây. Món này. Tiết chẳng dầu mình. Mày đó tí nha. Đấy. Mùi tia đấy. Jewelry. I can't remember what it was. But it's the earrings. I think this is the one that you looked and had. Was it worth 2,000? Over 2,000. Over 2,860. Once again, thank you so much for the sponsor. Mình trả ụp thoáng. Đã lọt đây cả lần. Chà, ô có thoáng. Tấu chứ ở đây. Tập con hả? Chân chiên. Nó club bạch. Được cả. Box me. What pulsation rich? Look, it's cream. Cream. Bao à? Dịch một đi đằng. Anh ấy cả đặt nó box ai rồi. Anh ấy. More cream, I think. Facial cleansing foam. Thank you. To our sponsors. Here's another one. Sun gel.